Enggak ya? Dekat lagi sedikit. Sedikit lagi. Lagi sedikit lagi. Ya. Weh! Deh, umpuna. Iya benar ki. Benar ki. Ya, semampumu. Ya Allah. Ya. Ya. Begitu. Buang keluar. Ya, bagus Mi. Telan. 4 kali Mi. Terlalu jauh ya dari Jamal. Yes. Finger. Ya. Takang. Ke atas. Enggak, kalau ke atas kinda aja. Kayak kompresor nggak bisa nggak sembur. Run to the assist before my scars. Run away, they say. No one will love you, I swear. But that don't make me don't to trust. I know that there's a place for us. Oh, you're glorious. Every time I cut me down, and the flowers will drown. Gloria, glorious. When the selfless ones wanna cut me down, see it right now. And I'm marching on to the beat I drown. I'm not scared to leave. We were first into the very second down, reaching for the sun. Yeah, love to just be there. But that don't break me down to dust. I know that this is us. Gloria, glorious. When the sun was this is me. Apa lagi? What do you think? Makassar. What do you think? Makassar. Yes. I like its palms. Yes. I like when you pray. Oh. I like Thank your you. culture. Thank you. Budaya. Adat ya. Masuk. Jadi pastikan memang Ki In that time, the chairs has to be there already. bersamaan Ki 1 2 meja masuk, kursi 1 2 juga sudah masuk. Too early. Wait them when they put you. Different side, so it's gonna be like fast. Pada saat kasih masuk agak cepat lah. Number 3. You go like that, yeah? Because it's easy to enter that side. We don't have so much. So you go direct like this. Like which do you have? You and you go like. Oh, okay. Dancing kok macam. Oh. Oke, fine.
Inggris model Jawa. Mas. After I put the people. As soon as you hear the music, Di sini. Banyak dulu di sini. taradam, and you go. Oh, pada 1 kali 4. Ya, Yeah, Mas. just Adi, satu deh. Ada cepat nggak dia? Cepat nggak dia? when they do. Nggak tahu kamu ngomong apa, Sanger. Ternyata Iswanto. Yes, Gina, oke ya. Yes, oke. Yes. Karena. Ano mo ba na? Oke. Oke, yes. Tadi bilang pemayon. Okay. Oke. Yes. Good. Yeah. Iya, memang mau begitu tadi, Bipa. You good beda. Dengar gitu. Kau dengar gitu? Nah, Pak Gutji saja. After the music. La ilaha illallah Allahu Akbar. Ya teman-teman sini dulu kumpul. Dan ini kan waktu kita tidak banyak. Ini sebenarnya banyak hal. Ada set panggung yang belum selesai, pemasangan lampu, terus rehearsal. Nah ini sebenarnya flat ini harus rehearsal jam 7. Tapi tadi itu harusnya hara jam 2 sampai jam sekarang. Cuma karena tadi ada teknis yang harus dirubah, jadi waktunya bergeser. Sekarang flat duluan. Dia minta 3 jam. Dia minta 3 jam ya. Tapi saya minta tolong kalau kalian bisa lebih serius nanti pada saat rehearsal full sama dia, bisa 1 kali atau 2 kali running dia sudah merasa puas, mungkin bisa lebih cepat. Jadi minta tolong lebih serius, ya, lebih serius supaya cepat selesai dia, kita bisa berpindah ke hara. Kalian juga bisa cepat selesai, kita bisa juga pulang lebih cepat dan istirahat, ya. Jadi minta tolong lebih serius untuk apa yang dibilang si itu Fla, tolong dilakukan. Jadi jangan bermain-main, jangan ini, harus fokus lah supaya kita bisa potong waktu rehearsal dari 3 jam mungkin cuma Bangkai itu kan, dengar dulu teman-teman, Bu cantik, itu kan Binjai, bisa ada jembatannya. Agapos 5678 223 pos 78 223 pos. Sirkus internasional tepat di esok hari di tanggal 16 Juni sampai
1 Juli nanti. Jadi buat seluruh pengunjung yang hadir di hari ini, besok datang lagi di Trans Jatim Park Makassar, ajak seluruh keluarganya, teman-temannya, kerabatnya ramai-ramai untuk nonton di hari pertama internasional